салом алейкум дӯстдорон ва ҳаводорони канали тавозуни ҳақиқат. имрӯз бо хости худованд якчанд хобҳоро баҳри шумо таъбир мекунем. нафаре ки дар хобаш сидқан қасам мехӯрад ғолиб меояд ва дар зиндагӣ сухани ҳақ ба забон оварда бо адолат аст. дар хоб қасами дурӯғ хӯрдан маънои мағлуб гаштан, гуноҳи маргвор содир кардан, хору залил гаштан ва пушаймон шуданро дорад. рафту нафаре дар хоб бо солиб, ситора, баҳр ё чизи дигаре қасам ёд кунад, ин нафар гумроҳ гаштааст ё дурӯя аст. ба номи Аллоҳ қасам хӯрдан дар хоб шаҳодати он аст ки шахси чунин хобдида суннатҳои Аллоҳро риоя менамояд. дар хоб қасам ёд кардан нишонаи он аст ки корҳои нек амалӣ мегардад. қассоб. хоб дидани қассоб ва ношинос будани ӯ дар хоб фариштаи марг аст. агар тамоми либосҳои қассоб олудаи хун бошаду дар даст корд ё табар дошта бошад, пас золиму ситамгар аст. агар шумо дар дасти қассоб корд хоб бинед, бемор мешавед, вале баъдан шифо ёфта саломатиятон беҳтар мегардад. дар хоб дидани он ки қассоб гӯшт пора мекунад маънои онро дорад ки шахси чунин хобдида гирифтори тӯҳмат мегардад. агар дар хоб қассоб ҳайвонеро саҳв яъне заҳв намояд, эҳтимол шумо нисбати нафаре амали раздилона ва сангдилона анҷом медиҳед. баъзеҳо баронанд ки дар хоб дидани қассоб маънои иҷро намудани амру фармонҳои исломро дорад. тоифаи дигар баронанд ки чунин хоб аз феълу ху ва одату рафтори бад раҳо ёфтани инсонро пешгӯӣ мекунад. қолин дар хоб башорати сериву пурӣ ва мавқеи баландро дорад. ҳамзамон он ба маънои оромиву нишод ва хушбахтӣ дар хона ва миёни наздикон аст. қулф. агар маҳбасие дар хоб бубинад ки қулферо кушодааст, аз зиндон озод мегардад. рафту қулфро шахси ғамгине кушояд, ғаму андӯаш рафт мегардад. қулф ҳамзамон ба беғамӣ ишора мекунад. дар баъзе ҳолатҳо қулф шаҳодат аз монеа ва мамониятҳои ногаҳонӣ дар роҳи инсонанд. қурбоқа ё ин ки ғук. дар хоб дидани як ё ду дона қурбоқа шахси худотарсу бо тазарруъ аст. агар дар хоб дар хона ё мавзеи қурбоқаи бисёр ҷамъ шавад, ин мавзеъ ба ҷазои худованд гирифтор мешавад. қурқури қурбоқа дар хоб маънои ба хизмати роҳбар ё намояндаи ҳукумат равобидан аст. дар хоб қурбоқаро қапидан маънои содиқона анҷом додани фармонҳои Аллоҳро дорад. агар қурбоқа дар хоб бо забони одамӣ ба гап дарояд, ҷиҳози хонаи худро нав мекунед. нақб ё ин ки туннел. дар хоб вориди нақб шудан нишонаи бадоми макру ҳила, афтидану фиреб хӯрдан аст. шахсе ки дар дохили нақб об пайдо мекунад, бар зидди дигарон макру ҳила пеш гирифта фиреб мекунад. ба туннел ворид гаштану равшаниро надидан нишонаи он аст ки ба хонаи шахси чунин хобдида дузд медарояд ва тамоми моли қиматбаҳоро медуздад. дар дохили нақб намоз гузоридан нишонаи баргардонидани моли дуздидашуда аст. нохун ё ин ки чангол. нохун, чангол дар хоб нишонаи ғолибият бар душман аст. қайчӣ кардани нохун дар хоб риоя намудани суннатҳо аст. боз мегӯянд ки дар хоб нохуни худро дидан маънои имкониятҳои худро дуруст ба роҳгузорӣ карданро дорад. агар нохун дар хоб шиканад,
نشانه هلاکت است. ناخن سفید در خواب به خاطره خوب انسان اشاره می کند. نداشتن ناخن در خواب از مفلس شوی دلالت می دهد. اگر اندازه ناخن در خواب به اندازه اصل آن در بیداری برابر باشد، این خواب معنای آن را دارد که شخصی چنین خواب دیده در دین و زندگی صمیمی و خدا ترس است. زنی که در خوابش ناخن رنگ می کند، شوهرش با او معامله خوب دارد. ناخن‌های دراز و زیبا در خواب نشانه بایگری و سر و لباسی زیاد است. اگر نفری را با ناخنی از حد دراز خواب بینید، این خواب معنی داد کننده آن است که این نفر کار آغاز نموده را با نیروی زیاد ویران ساخته می تواند. نقره در خواب دارایی جمع آورده است. تمغه در نقره دختری زیبا و سفید است. ظرف نقرگین در خواب مال برای سوداگران و تاجران یا عملهای نیک است. در خواب استفاده بردن ظرف نقرگین نشانه دست به گناه زدن است. در خواب پیدا نمودن اشیای نقرگین معنای یافتن خزینه یا به مکر زن روبرو شدن را دارد. در درون نقره شنا کردن از رخ دادن مناقشه و با غیبت و بدگویی آدمان گرفتار شدن درک می دهد. جنازه دفن. اگر نفر خواب بیند که میت را جنازه می کند، آن نفر به خاطر الله بزرگ با بعض نفران عهد برادری می بندند. نفری که در خواب خود را در تابوت و مردان تابوت بردار را می بیند به قدرت می رسد و نفران زیاد مطیع او می گردند. رفت و ازدحام جمع آمده برای مرگ او اشک می ریخته باشند، آخر عمرش آسوده حالی می بیند. اگر ازدحام اشک نمی ریخته باشند، آسودگی را نمی بیند. دفن و جنازه معنای با کس پیش از سفر خیر و خوش کردن را دارد. بعضاً در خوابی که انسان خود را در تابوت می بیند، معنای آن را دارد که شخص خواب دیده با نفر شناس می شود و آن نفر به او کمک مالیوی می رساند. اگر تابوت را کسی نبرداشته باشد، این شخص به محبس می افتد. خواب دیدن تابوت در درون بازار معنای با راه فریب پول به دست آوردن است. به قبرستان بردن تابوت در زندگی راستقلب بودن را معنی داد می کند. در خواب بردن تابوت با میت بایگری و افزودن آبرو و نفوذ را پیشگویی می کند. با همین ویدیو امروزه ما به انجام می رسد. اگر ویدیو به شما معقول شده باشد لایک مانید. اگر که در کانال ما مهمان باشین حتما ابونه شین. زنگولچه را گریان مانید که تا ای ویدیوهای دیگر با خبر شوید. باقی خداوند یار مددگار شماست.